Usamla kitbok thaba unongelam jongga kinhun syat bat ruai na jela ha kajing kren patba hamot pran ulapen pawi kajing benyau ba kesorkar barim bat bamenta balayalam du konrad ke sangma kamshim lapli kilat kilinti na kabenta kiriu don sap bakin kiu syaprang ban pen ina mela kasap kapong ha kilempung ba jongka bar ha kaperthai berok kawe Ulong bakadaw bukongsan kalong bangi kum kinong tep vot ngim jit ikinong ilam hakarukom kabadai. Ula uot ru bakijing kibami na kipot kisam kilawan ra shibun kijing seir hapdeng kinong syong shnong hakitain kapot jong kamegalaya bat asa. Nidagkan yang kinong ilam kipasisya bat kibat rehat. Nidagkan magpaalo yang kinong hawan ako asambli banyasat na pemerintah kaphakamnya hak bangkai bagi produk area lu kadang Islam kipor yang ini pada jalan Meghalaya kamap Meghalaya kadang manusia kapor kadang school kamap kadang biang hentai dah lapai ya kamap Meghalaya mentang ini gembala surat kenal kalau nang red kamap Meghalaya Hakipot gitok ni musuai ke mak Meghalaya kadang suk ni mentah dah thok ke mak Meghalaya la bakla ngathalai ni dah thok ni ke mak musuai kadang la benthok ni benthok ke mak mentah la hija sama balai pungsa long red kemar bagi yo yang kidung thok ai lun ki bang tek ni AUM ki balai khun bolot hado ban penjat pentra ke kasino hado ba kasarkar kan ngut katil yang kisah balang bagi persya yang kena kasino ya berwarna kasino kapha kadi direct kau saja berwarna kasino warna yang ke institute buat pendana mentang kena samla buat ai ke tibet yaki hak kecekak tem khalai warna ke institute kata Hamasuji bangai iba kambat togi perajat terasnam kerja beri juga kesetiaan kedar baktut kesnam Hamadan lamar ba amdan yang kita dijinda yang dijingkir hala kabri hala pun usam lade kena memelung kata kesorkar pat kata penkrek ya kita ki festival kita penlut bagi kasau kual kita hakiki syala dah bandang ngajing jah apa mengkuro ngatalai ke festival ke ayat syasya ke Meghalaya baik bangking jah apa mengkuro akan bangsi ke haban pendana ke festival untuk isi report ke benang dah recognize no ke all Meghalaya dan sana itu ikhlas semua kat hadu mentang empat yo ke way ke sitiru nado kapor bangai kedu bau deputy CM apa sekretariat apa si pabujin dia ngaklem yo ke siti but langsung tosai bakal dia gran jong deputy kedai tang ke kentian ke bawang apa social media ba kedai tang ke campaign dia ini saya kedai ke campaign dia senam lo mantep ndai hado bentai ngaklem yo ke report ngaklem yo ke jinto bala ai ke officer hado ke depan direktor jemaah kerja senior ikut report pemerintah yang reply kalau konstruksi nak mendapat ikon samla ada raja dikena samla orang dah pinsok pitie pembom yudan kam saban krika honors program yudan kam saban uskai kena yudan kam ai kelti kena samla ondai bersupen biak sang Islam